miroljube i sale, najbritkije sablje Balkana. Jedini koji promovirate koncept jedinoga Boga. Bog vam zdravlja podario, imam pitanje za miroljuba. Kako to da su kraljevi koji su imali čast od Boga s njima osobno komunicirati i čiji su očevi bili britke sablje, a lako padaju pod uticaja paganskih bogova i njima se klanjaju kao, na primjer, Salomon, dok je, na primjer, kralj Asa, čiji je otac bio buzdovan, bio britka sablje? Prijatelju, Adam je živio u Edenskom vrtu. Šta onda o njemu da kažemo? Koji je imao mnogo bolje uslove nego bilo koji od ovih koje si ti spomenuo. Znači, Bog je ljudima dao slobodnu volju. Znaš kakve je privilegije imao Sotona? Pre nego što je postao Sotana, dok je bio Hejlel, kako kaže u Bibliji, onaj koji govori velike reči. Pa su ga, a zovu ga na latinskom Lucifer. Znači, ljudi biraju šta će u životu. Evo, koliko ljudi gleda ovaj program? Sve im je nacrtano. I kako žive? Tako da, to je pitanje karaktera. Pitanje odluke. Ljudi biraju šta će da urade u životu. Tako da, to je, prijatelju, pitanje karaktera. To nije pitanje genetike ili ne znamo, nego šta čovjek izabere. Onaj koji se rodi u sredini koja je manje moralna, pa se izdigne iz toga, on je veći u Božjim očima. Tako da trebaš da se boriš i ti, bilo ko. Istorija ljudskog roda je istorija odbacivanja Boga. Adam prvi koji živi u najboljim uslovima je odbacio Boga.